Ngiyayikhetha inkosi enkulu yaseBuhleni mama Nazareth. Ngibingelela ubaba amakhosi abefundisi nehamende yonke eyingcwele. Umvangeli umbonambi itempele lisentokozweni eMsimbasi. Amen. Bangcwele silapha ukuzofakaza ngendaba enkulu. Isiqu sokuqala yebo isona esiphambi kwethu ngoba akukho esingakwazi okwenziwa iziqu esingaphambili nokwakhulunywa iziqu esingaphambili. Ngenye imini umvangeli uMathaba kwakuyisikhathi senkosi yesithathu inyanga yezulu. Uthi kimi mfana kaMbonambi ayikho into eyenziwa iziqu ezingaphambili inkosi le esesihlalweni engayazi. Baba mvangeli ushongani. Uthi umvangeli mfana kaMbonambi ngambona uBhombela. Uma sengifuna ukuganwa ngase ngisuka ngiya kuye. Ngase ngiguqa ngathi baba sengicela ukuganwa. Laphendula izwi lamazwi. Lathi mntanami ake ulinde intombi ezogana wena ayikabi khona. Uthi umvangeli uthi ngadideka ngoba ngangizibona intombi izicwela isigcawu. Ngabe intombi ezogana mina isazozalwa njengoba ngifuna ukuganwa manje. Kodwa ngoba kwasekukhuluma izwi lamazwi ngabe sengithula sengilalela. Ngase ngilinda. Yaphela iminyaka emibili. Mayiphela iminyaka emibili. Uthi ubaba mkhulu wayeseshintsha ibhantshi. Kwasengena isiqu sesibili ilanga lamalanga. La ihlala iminyaka emibili kuthemba kweminyaka emibili ihleli. Ngezwe sekumenyezwa ekuphakameni kwathi umfana wakaMathaba endaweni ethile uyafunwa inkosi. Uyabizwa inkosi. Ngase ngibona ukuthi mina lo bizwayo ngingazi ukuthi ngibizelani. Uthi ngase ngilunga sengihamba sengiya enkosini. Uma ngifika enkosini ilanga ithi kimi mfana kaMathaba intombi ezogana wena seyikhona. Uthi ngaphinde ngadideka ngoba ngagcina ngiye kubaba mkhulu ngiyocela ukuganwa angizange ngize ngiphinde ngiye elangeni. Intombi ezogana wena seyikhona. Uthi ngabe sengiganwa ke ngaleso sikhathi mawabonga uNkulunkulu. Indoda ezalo mama bakithi kwaMkhulu noma singambonanga kodwa sibe nenhlanhla ukubona abantu ababona baba mkhulu. Saba nenhlanhla ukuthi basitshele indaba zika baba mkhulu.
siyazi wasixoxa ngoba omkhulu sikhuluma ngalo hlelo esihlalweni kodwa manje sikhuluma ngaye esiqini sokuqala enza imisebenzi ithi indoda ezala umama kwaku 1976 kuFebruary kade ngiqhamuka emhlanganweni ngoJanuary ePhakameni yabe seyingxoxela izindaba zonke zikawamkhulu ithi mntanami uShembe sambona sabafana silusile babakhe la ugunjini masimbona silusile uthi kuntu sasiyinsizwa siyishumi nesithupha insizwa zandawonye uthi sambona ubaba mkhulu silusile uthe mayifika kithi ubaba mkhulu uthi wabe sesibingelela wathi hawu bantu abami wathi kwenze njani inhliziyo zenu zaphesheya kuyilwandle uthi sadideka ukuthi hawu kanti baqinisile abantu ukuthi uShembe lona uluhlanya ngoba efika uShembe wayibizwa ngawo wonke amagama kanti baqinisile usho kanjani ukuthi inhliziyo ziphesheya kuyilwandle silusi inkomo zobaba uthi bantu abamakothi kungaseniphesheya kuyilwandle usizi selunivukele nize ningikhumbule manje ngikhumbulile nami ngiyonikhumbula Jowa esedlula esehamba kwaphela iminyakana kuthe eminyakeni yo1913 14 sekuqala impi yamaJalimane zabuthwa insizwa ngaphakathi zawufaka emkhunjini ziyolwa impi yamaJalimane yabuthwa nalendoda ethayithwalo ezala umama bayofaka emkhunjini beyolwa impi yamaJalimane uthi kodwa bathi sebesolwandle sebephakathi nolwandle uthi bawubhodloza umkhumbi uthi mase bewubhodlozile umkhumbi uthi sasa sisebenza ubusuku nemini abanye babelela abanye basebenza bakhiphe amanzi emkhunjini uthi ngangithi mangilele bese ngibona abantu behleli bethe shaye begqoka ingubo ezimhlophe uthi bese ngimbona uShembe ehleli phakathi kwabo uthi ngaqala lapho ukuthi mangithandaze ngithi uNkulunkulu kaShembe amen ngoba uShembe wabona into sisalusi inkomo thina singazi ukuthi khona isikhathi la siyoke sibephesha kuyilwandle sibe semkhumbini sehlelwe usisi uthi aloku ekhishwa amanzi mawuvukile mase nivuka bavukile abaye bahambe bayophumula bekhipha amanzi emkhunjini uthi sabuya siphephile lapha ngaphakathi uthi laqala lapho uthando lukaShembe ngoba ngambona ekhuluma into ayenzeka sayisatholala sesiphakathi emkhunjini ngambona noma sesisemkhunjini uShembe sesimbona ngesibonaliso mangilele uShembe hleli lethe watha hayi uShembe uNkulunkulu uthi kwahamba selingena uthando likaShembe uthi wayiseganwa uthenge elinye ilanga bese wakhile umuzi uthi kwasengena izulu ekhaya langena lashaya insika uthi ngabe sengisuka sengihamba ngiye kuPhakameni ngiyakubhombela ngiyobika ngithi baba lapha ekhaya kungena izulu lashaya insika uthi ubhombela hawu mntanami uthi hamba uye kusibanibani eshinyanga yezulu hamba ubikele yena ngoba uyena umnikazi wezinyazi kusho ubhombela uthi ngadideka ukuthi hawu ngathi ngiyakumnikazi wezinto wangikhombe enganeni kanti uNkulunkulu uyazi bantwana bahle basezulwini indaba zikaShembe eziningi ngangiyiqede ngoba lapha anginikezwe inkonzo sizothola ubufakazi bokuthi ubhombela njengoba namhlanje sigubha usuku olukhulu kangaka lokuzalwa kobuNazaretha wenzani kuningi akwenzayo bafowethu bavangeli uNkulunkulu usiphile lelithuba engathi uNkulunkulu angasipha inhliziyo yokuthi siliphathe kahle singaloni kodwa silisebenzise ukukhuluma ngemsebenzi emkhulu kaNkulunkulu sikhulume sidedelana ngoba akekho onikezwe inkonzo inkosi busizwe la